Zamura amaboko duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Tugiye gusubira mu ndirimbo. Nta kibazo. Tugiye gusubira mu ndirimbo. Ntabwo tugiye gutinda ubunyine niwo mwanya tuba dutinda, ariko tugiye gusubiramo tubyine kandi kanya gato nitumara duhagarike bashinge turanga papa abana bari inyuma mufashe dufatikanye duhimbaze akanya gato gasigaye kandi genera umuntu wese iye kandi we Imana mwezo mugisha mwinshi kandi yuhirije umwanya neza cyane kandi mu bukwe bwa administration. Haleluya. Amen. Amen. Yes.
Bwana sifiwe. Tuzamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Amen. Tugiye gusubira mu ndirimbo. Tugiye gusubira mu ndirimbo. Ntabwo tugiye gutinda ubunyine niyo umwanya tuba dutinda, ariko tugiye gusubiramo tubyine kandi kanya gato nitumara duhagarike bashinge turanga papa abana bari inyuma mudufashe dufatikanye duhimbaze akanya gato gasigara kandi nyemera umuntu wese ibiye ubwiye kandi we murakoze cyane. Turavuga mu buryo bubiri, mu buryo bwa branche, hanyuma pasiteri aravuga mu buryo bwa presentation. Turashima Imana yo mu ijuru kuba kuri uyu munsi nk'uko bwa David. Bwana sifiwe. Turanezerewe cyane kuba turi kuri uyu munsi. Uyu munsi twari twiteguye cyane, tunezerewe, tukaba tuwugezeho. Imana ishimwe cyane. Baraze kabranche ya Bujumbura abarazwe, dushima Imana yo mu ijuru yabanye nawe umuteguro wawe utangiye kugeza kuri uyu munsi. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Cya kabiri, turabashimiye nawe, turashimira David atwereka ikintu cyiza cyane, inzira nziza, n'abari inyuma tuzamurikiza. Turashimiye Imana yo mu ijuru kugirira neza. Hanyuma mu rugo rwanyu twifurisha uzatunge mutunganirwe imirimo y'amaboko yanyu. Imana izayigasanire, uzazare n'abakobwa amahasha kuko babivuze, natwe turabifuje. Imana izabana namwe mu rugo rwanyu guhera uyu munsi kugeza neza. Imana ibazice. Pasiteri, murakoze cyane twese no gushima. Turashima kuba duhagaze ku birori bya David. Falou que de massa da barra.
Evisa sa pratica se dezvoltă. Esta se dezvoltă. uyu munsi turagushimira kuko uturane ubishoboye turagushimira ubuhanga bwawe n'ibaraza icyo wagambiriye urabona ukamuremera umugore kumufasha tukaba twishimiye ibi bihema ngo nawe yumve vide akaba ageze mu isezerano ryawe n'icyo wamugambira n'ubuhanga turishimira uwo mugambi turishimira amaboko yawe akomeye azi gutunganya uzi gutunganya uzi gukora ibintu neza kandi tuzi gukora abanyabwenge n'abakomeye bazabika hasi bakakunamira n'amaboko yawe ari haleluya uyu ni umunsi utangaje ukomeye tukaba twishimira intsinzi yawe n'imbaraga zawe n'ibwa ahasigaye ibitangaza n'ibindi byose bizakurikirana n'ababizanya bose umugisha abantu bose umugisha urugo ushaka waganye muri kino gihe turagushimiye mana bisigaye n'ibyawe n'uwo ubizi kuzabitunganya kuzabikora ahasigaye icyubahiro cyawe gikomeze kugaragaza Bana Yesu umugisha wicaye hasi. Reka twakire pasiteri kugira ngo dukorere umuhango. Karibu dukome amashyi tumuyegereza. Dushima Imana twese kuko David Imana ishimwe. Ijambo rya mbere baje gushima kuko ubutumwa ba data bigishije David batabukojeje isoni wakizira z'umukatiri. Imana ishimwe. Shima Imana kuko David akoze ubukwe bwiza nubwo bitoroshe yari agifite ababyeyi bakiri batoya bari bategerezwa kuba aha ngaha ariko murabizi ibibazo byabaye ariko kuba tubaye mu rubanza rwa David Imana ishimwe kandi akaduheza ubukwe bwiza. Hari abasore bameze nkawe barimo kugenda bububa kugira ngo bashake izo nzira ntituza tuzikunda turi ababyeyi ariko kuba David atweretse ubukwe bwiza bwo mu itorero Imana ishimwe. Ubundi dushima Imana kuko utuzaniye umugeni mwiza utuzaniye umugeni mwiza mu itorero utuzaniye umugeni mwiza muri famiye yacu y'abanyabyinshi izo nazo turabigushimira. Ubundi izi neza ko umugeni wawe ari umugeni mwiza kandi azotunganya kuko akomoka kwa Gasizi. Ndabizi neza kuko azakugeza kuri byinshi. Ubundi dushima Imana kuri kuba kuko tuvuga hano David. Hari abasore benshi dufite hano muri Livingi bataza bakora nk'uko wakoze ariko n'abasigaye turababwiye ngo mwigane David. Ibi ni ryo shema ryacu ry'ababyeyi dufite kaduteguriye agafoto mwese nimwegerane agafoto kugira ngo ducungure umwanya mwegerane kugira ngo ducungure umwanya kuko tuba tubona tugiye kugabana ku musozo ku bantu bose bari kugira reka tuje kwakira umwungeri w'itorero rya kabiri ryatambuke bavuga ubundi dushima Imana kuko tugeze kuri uyu munsi. Dushima Imana ni ukuri kuko mukecuru nawe yitanze kurera umwana. Muzi kuko kurera abana baha mu gisagara bigoye ariko mukecuru yaturereye harera neza amugejeje kuri uru rugero rwiza rukwiye nawe turamushimira. Turamushimiye ni ukuri kuba waramweretse izi nzira nyine ashoboye kutwereka akaba agize urubanza rwiza harera urubanza rw'abakirisitu. Imana ishimwe. Natwe turi kanisa rya Livingi abamama hari impano twateguriye abari bariza amashi ukomeye Imana ndashaka yakoze neza yego neza cyane. reka tuje kwakira umwungeri w'itorero bose tuvuge ayandi mashini nayo umuhereze mikrofone kuko babivuze nyine bahagurutse mu izina
izina ry'ishengero rya Karmeli kugira ngo tubashe gushikiriza impano y'ijambo ry'Imana, ariko tutarashika twese no gushima Imana yabanye n'abana bacu mu mushinga mwiza batekerejeho gushinga urugo, ikabana nabo ibihe bawuteguye byenda si bigufi, ariko kuba bagejeje uyu munsi wo gusa nkaho bashoje uwo mushinga, dushimiye Imana yabikoze kandi ikabyivangamo. Imana ihabwa icyubahiro. Ubundi dushimiye abana bacu kwitwara neza, bakaba batweretse ubukwe bwiza, ubukwe bufite umuco w'abakirisitu, kuko bahaye bakomeza kubivuga. Ni indero nziza kandi ni byiza kuko abana barerewe mu itorero nyine ntibagomba kuri pozisiyo. Turabashimiye ko bitwaye neza mu busore bwabo, Imana ibamugisha. Turabashimiye bana bacu. Ubundi dushimiye ishengero rya Karmeli ryareze uyu mwana wacu Harerimana, akaba asohotse neza mu buryo yitwaye neza, akatwereka ibirori byiza ku mwana wakuriye mu ishengero. Nawe turamushimiye cyane, Imana ihimbaza kandi Imana imwumvisha. Ubundi tuhagurutse kuko babivuze, ababanjije bavuze kuko batanze Bibiliya y'Igifaransa, twebwe dufite iy'Ikinyarwanda, niho ndagira ngo nikaho bibera neza nyine baza babivanga byombi. Umwana wacu kuko musanzwe mubibona, impano iruta izindi kandi ziraja gutangwa nyinshi, ariko mu ijambo ry'Imana no mu burezi bw'itorero impano iruta izindi ni Bibiliya, kuko niyo ikubiyemo umugisha wose, kandi niyo irimo impanuro zose n'izo dukeneye zose iraha mu ijambo ry'Imana. Turisomye tworisangamo zose. Iyi ikaba ari Bibiliya yateguwe n'ishengero rya Karmeli gushikiriza aba bana bacu kugira ngo izabafashe mu buzima bwabo bwa kiroho. Ubundi rero umukristo wacu dukorera umurimo mwiza hariya mu itorero, mu buririmbyi rivingi hano mu mwakire bw'umukristo natwe yimukiye hano mu mwakire bw'umukristo mugize umugeni, natwe kuriya twungutse umukwe, kuko Karmeli irashingiye natwe twungutse umukwe. Ahasigaye agafoto keza cyane, barafotora agafoto keza. Murakoze cyane, Imana yohereje kuri iyo mpano. Reka tuje kwakira abantu bo muri minisiteri y'abarazi n'ubwami bw'Imana, batambuke baze. Kandi ndabizi kuko muri abasore bavuka mu bintu byose, ariko nazi hano perezida tuvugane. Mubahereze mikrofone, abaraswe mubahereze mikrofone. Murakoze cyane. Turavuga mu buryo bubiri, mu buryo bwa branche, hanyuma pastor aravuga mu buryo bwa presentation. Turashima Imana yo mu ijuru kuba kuri uyu munsi mu bwa David. Bwana asifiwe. Turanezerewe cyane kuba turi kuri uyu munsi. Uyu munsi twari twiteguye cyane, tunezerewe, tukaba tuwugezeho. Nishimye cyane baraze kabranche ya Bujumbura, abarazwe. Dushima Imana yo mu ijuru yabanye nawe mu muteguro wawe utangiye kugeza kuri uyu munsi. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Cya kabiri, turabashimiye nawe, turashimira David atwereka ikintu cyiza cyane, mu nzira nziza, n'abari inyuma
tuzakurikiza. Turashimiye Imana y'ukuri neza. Hanyuma mu rugo rwanyu twifuza uzatunge mutunganirwe imirimo y'amaboko yanyu. Imana izayigasanire uzazare n'abakobwa amahasha kuko babivuze natwe turabifuje. Imana izabana namwe mu rugo rwanyu guhera uyu munsi kugeza yesaje. Imana ibazuce. Pastor murakoze cyane twese no gushima. Turashima kuba duhagaze ku birori bya David. Imana ishimwe. Duhagaze nka minisiteri y'abarazwe ubwami bw'Imana ikorera muri representation na David ntiyakorera. Amaburanshe ni menshi dukorana, hari abatuye Bukavu, i Rwanda, muri Kenya ndetse no muri Congo. Abo bose nibo duhagurukiye kugira ngo badutumye ngo tubashimire ku kirori cyiza mutweretse. Ino minisiteri ubukwe turabukunda cyane, turabukunda, niyo mpamvu badutumye ngo tubashimire. David turagushimiye kuba utweretse ikirori cyiza, wagize neza. Turabizi hari inzira nyinshi abantu bari gucamo bahaye bashaka, ariko wagize neza kutwereka ibirori ka minisiteri y'abarazwe iz'ubwami bw'Imana. Rero tukwifurije urugo rwiza, uzahirwe mu rugo rwawe, uzozare abakobwa n'abahungu, uzakomeze utubere umugisha kuko ari umugisha muri ino minisiteri yacu. Ubaye akarorero mu bahungu benshi turi kumwe n'abakobwa benshi bari muri minisiteri, buri munsi twigisha kugira ngo bakore amakwe, ariko utweretse ikintu cyiza, turagushimiye. Rero hari kado nziza twazanye ku bwa representation kugira ngo tuguheze tugushimira. Imana imuheze umugisha, mumuheze. hanyuma harimo n'iyo branche ya hano natwe tuze kwitanga badufatire muri twese. Sitange jeunesse ya hano nayo ni tambuka. Abana barazwe jeunesse yize bagashaka kuja kubasangiza ikintu kimwe. Jeunesse ya hano ni mutatambutse. Ndabona bamwe bicaye iriya ariko igihe bari gushaka igisiba ndi mutambutse ubuma. Yesu ashimwe. Haleluya. Abacu b'abandi bazi bakikije bazi dushimira gukina n'undi wacu. Natwe dufashe umwanya mutoya wo gushimira ubwo abana bacu bakuze, abavandimwe, inshuti bakoze ubukwe. Turabyishimiye cyane kuba mu bukwe bwanyu, tuba twarahuye tugahurira hano, mwatubereye umugisha cyane. David mu minsi mike tubanye hano mu Bujumbura yatubereye umugisha twashyize hano muri David. Kuba tunaharera harera muzi barabanye cyane kurusha David. Rero yagize neza kutuzana kugira ngo tubane hano mu Bujumbura. Rero tubaye karibu cyane muri urubyiruko ikanisa ubanza na korali twari muri iyo kibuga mbere aho yarari. Twifuza kuko tuzakomezanya mu gikorwa cy'uburinzi. Rero twifurije urugo rwiza, muzabyare benshi, abahungu n'abakobwa kuko bakunze kuvuga n'amahashi. Rero Imana ibazumishe utange igitisi. Barakoze cyane. Jeunesse irakoze cyane gushima no gutanga impano. Hasigaye ngo bafotore. Sinzi minisiteri yavuze ntamenya agape. Umutambuke agape ni abantu dushobora kurenganya kuko umwanya duhatujere neza. Mutambuke agape, mutambuke kuko tubaye tuvugana n'abayobozi b'umuryango bakora neza cyane. Agape
yamureze neza cyane umwana wacu tumusabira urugo rwiza urugo rwire uzubake neza mama uzuba umugabo uzobeke amahasha koga na mungu tugasabira umugisha mama uzubake neza urugo rwiza imana imuhishe dushimiye mukecuru yaturereye neza yaturereye umwana neza cyane asante mukecuru imana iteze umugisha kuba turereye neza cyane turagushimiye mando imana ubeze umugisha cyane tambuka hano tuguheze impano yawe
Nshimiye mama wiwe n'umwana wanjye ndamushimiye cyane yatuzariye abana beza umuco mwiza umutima mwiza abana b'indero bafite ababyeyi babo nshimiye na papa wiwe w'umusaza Imana wese yumvisha kurera neza turagushimiye cyane aribo bamuyoboye jewe niyo mvuka n'umutwaro n'izindi Imana ubeze umugisha n'abandi basigaye inyuma bazokurisha nk'uyu mukobwa turagushimiye cyane Imana ubeze umugisha urugo rwawe rwose urakoze cyane ngwino tuguhe impano yawe tambuka uze tuguhe impano tambuka nawe mama tambuka gahoro gahoro tuguhe impano yawe kuko bikwiye mu cyubahiro cyawe Wafotore agafoto keza cyane. Ego ngeza. Agafoto keza cyane. Uko mwiza. Bakoze cyane. Inzira Imana ibamusha tugatumbe ishengero ryacu ryari igihugu cyacu abungere nyuma bukemese nize muke mushikirize namwe impano yanyu ishengero muze mushikirize impano yanyu namwe mutambuke mubahereze mikrofone tubahaye ijambo bana bacu Gakunzi David hamwe na mugenzi wawe Harerimana turishimye kuba mugeze kuri uno munsi twarabaretse tubarera mu ijambo ry'Imana kandi mwatubereye abana beza mwatubereye ibigaba hageze kuri uno munsi muteye iteka ishengero ry'abareze muteye iteka ababyeyi bababyaye muteye iteka imiryango muvukamo ndetse muteye iteka n'Imana yabaremye ntiyicuza kubonera abaremye rero kuri uno mwanya mu kugaragaza umunezero ishengero Living Hope Church aribyo ryakureze kugeza aho urizaniye umukazana canke umwana wundi Imana iguhe umugisha uzubyare muri mpemu no mu mubiri mu kirundi bavuga ngo uzugire ibyona n'ibyonona twe
twebwe nta vyonona tukwifurije, uzuvyare uvyagize, uzuvyare bahungu na bakobwa, uzuvyare babukuru na babutoyi, kandi ivyo uzokora vyose hamwe n'umufasha Imana yaguhaye bize bibabere umugisha. Rero turazi ko ukunda gusoma ijambo ry'Imana, nta kindi twoguha, kandi urazi ko aricyo twakoresheje aba ariryo rizokuyobora. Winjiye mu kibira utazi, ariko niwahura n'igishitsi ntuzugikubita ingumi, uze wiyambaze ibiri muri iki gitabo. Nibagira umunezero udushime bisunze iki gitabo. Iki gitabo kirimo Inyarwanda turazi ko bifise, kandi urazi ko uri umusomyi mwiza muri rino tore. Twahora dukenera uwudusomera igifaransa ndetse akanakidusigurira, tukabona urinda kuja gushakisha kuri Google canke hehe. Niyo mpamvu twahisemo kuguhereza igitabo c'Imana canditse mu rurimi rw'igifaransa. Nitwagira abashitsi bavuga igifaransa, niwe uzodusobanurira ufadikanije n'umufasha wawe, kize kikubere inkinzo y'ubuzima ugiyemo, kandi uzukirereshe urubyaro Imana izoguhezagiza. Imana ibahe umugisha. twakire abamama bo mu ishengero ryacu nimutambuke namwe nimuze gushikirize impano yanyu, kandi mubambise cyane